kaže, došao samuraj u posjetu zen učitelju. Eto da ga pita za mudrost, da mu da savjet, da se malo sa njim konsultuje, da ga pita šta bi mogu raditi bolje. I dok je sve to trajalo, ponosno je govorio o svom bogatstvu, snazi, slavnim pobjedama, uvjeren da je dostigao vrhunac života, ma nema njega ravnog nadaleko. Učitelj je njega sve slušao fino i pravio čaj i onda je počeo da mu sipa čaj onako polako u njegovu šolju, a onda je nastavio dok se šolja nije prelila i čaj počeo da prilazi na sto. Onako samuraj skoči, kaže, šta to radiš, čovječe, zar ne vidiš da je već puna? Učitelj ga ovako gleda. Onako mu mirno odgovori. Kaže, moj sine, tvoj ego je poput ove šolje. Već si ispunjen sa sobom. I baš kao što u ovu šolju više ne može da stane ni kap, tako ne može ni u tvoje srce da stane ni jedna trunka znanja i mudrosti. Onaj ko vjeruje da je dosegao sve, zna sve, nema njega ravnog, zatvorio je put ka daljem rastu. Onaj koji kaže ne da nauči nešto, nema od njega više ništa. Najveća praznina u čovjeku nastaje onda kad se sam proglasi punim. Tek kad se isprazniš i tek kad shvataš da ne znaš sve, otvaraš mogućnost da te istina, mudrost i život zaista ispune. To je to, moj narod.